in the Bankulu. Kodwa ngihlale singaguqi ngoba ushembe usivezele uNkulunkulu. Noma uNkulunkulu enokufihla kancane ukuthi uvele ezulwini. Ngoba ngiyezwa babe makusho abadala ubhombela ukuthi phakathi ulwandle seliphuma ulwandle lwezithekwini. Uyayifihla uthi mina nobaba asikudala ngizele buyela sakudala khona. Ifihla uNkulunkulu bakho shembe. Ngoba ukwazi veze uNkulunkulu wakhe abasisakhonzi. Ngoba uNkulunkulu uyashisa mina. Ngibonga uthando konyazi wezulu olenze kimi. Ngoba dikovala umhlangano. Ngiyabonga kakhulu mezezulu umhlaba ukuthi ungimeme. Ngoba bese mina bekahle kahle ngokomthetho bengingasahambanga. Kodwa ushembe wayenza uhlelo lakho ukuthi ngindlule la ngiqashe khona. Ase ngibuya ngomuntu omsebenzi ibhudla kuhamba kancane nakhona ngingagijimi. Mangithi ngabona uJobe, mangibuza uJobe wathi imoto izohamba ngo6. Ikhathi besilapho 20 to 6. Kumele ngisebenze. Ngazama ukufona. Safonela uXulu. Wathi uXulu bese ngikhohlile. Kodwa ngase ngikhuluma nje. Athi nyazo ezulu ngaba ngempela ukuthi ngize kuwe. Walenza uhlelo abantu ngasezulwini ushela. Ngoba ngagijima emsebenzini emoto. Athi mangifike emsebenzini ngenhlanhla ngangatholi lo document ngosebenza Saturday. Ngaphe ngapaka imoto emsebenzini. Ngase ngiphuma ngigijima ngithe ngizophuma esangweni ngafona. Ngathi imoto isisuka eSoneville iza la eHostel. Ngasuka noJubane, ngisuka ngale Sasco noJubane. Ngafika endlini ngafika ngavula, hlambulula. Ngithe mangiqeda ukuhlambulula mina sala. Wangena ikhona imoto isuka eHostel izongithatha. Ngaphinda futhi ngakhuluma noShembe ngakho. Ngathi ungavumi nyazo ukuthi ngize. Wena uNkulunkulu ayikithi wethi la. Nazaretha unyazo. Ngaye ngabezela nje masaphethe umdlalo. Kodwa yena uShembe kuphela. Kwakhona insizwa ke yakwamtshali, ngithi angithinte le. Ngiyangiphathisa umnikelo. Hayi ngahamba ke sahamba sayiphila. Sebekhulumile ngoba bekuseni ngomngena kwesithini kuyanzima. Kodwa uShembe ngoba ubethanda sizobamba inkonzo sekusini nasemini. Sakwazi ukungena. Sangahamba ngale ndlela le ibivimbile eCampana. Sagudla ngenye thina. Nalensizwa le abathi usambane. Ngiyacela uShembe lensizwa ngoba iyikhona. Uthi akayigqoki ngube emhlophe kodwa iyikhona. Ngoba ukwazi ukubekezelela amaNazaretha. AmaNazaretha sengeke ngawabona mina. AmaNazaretha nakho ukucwasana nanokuhlubulana nje moya kushaya. Kodwa la muntu yakwazi ukubeka phansi inhliziyo yakhe ibeke phansi. Amgxoba amaNazaretha azafike nawo kushaya. Ngiyacela uNkulunkulu amkhumbule, amuphe nemihla ukuphila. Ahleze wathwala amaNazaretha. Amen. Yasithola la nsizwa sasafika phezulu. Masifika phezulu saba le ebayeni phezulu. Hayi sayibona ke nathi ke vele ayisesikhona ke kodwa saqale sasaphumela ayisayibonga. Sambane ukuthi siyabonga ukuthi ube nomoya wekholo. Ngoba ukukholwa unasikuhlole seNazaretha. Ukukholwa akusikho kuNazaretha. Mawuthi uthathe iBhayibheli kaShembe ngoba uzosho ukuthi ihlabeke kodwa iBhayibheli kaShembe. Mawunenkinga uthatha ihlabeke usuka usiqala la ekuqaleni uziphume ngani. Siyakulapha ihlabeke. Mina ngisibone ngani. Siyala. UNazaretha ngihleli nomnikelo wabantu nangesabatha ngihleli nomnikelo wabantu ngangakhona ukunike ufaka umnikelo wabantu ekuseni. Hayi ngahamba salokhuza ngawunikela lo umnikelo la ngaphakathi le nokumenyezela ngaphakathi nganikela wona. Hayi ngifumi ngiyithethe intambama ngizokwenzela. Kwangenzeka intambama. Ngase ngalimala ngahlubula phela. Into engidlayo umnikelo wabantu. Lensizwa ufuna ngiyibusele isibusiso ngizothini kuyo. Angeke ngiguqe ngingedwa lapha ngiguqe ngathi Shembe ngcole nyaziso. Kunomnikelo wabantu obuhle.
kodwa ngisakhona ngifinyelela embengeni zakho ngifake phakathi impilo abantu. Hayi uhamba usuku ngesonto lentilo kuyangidla insizwe eningi nje bengibona insizwe zangakithi zangixoxisa ahlasukathi ngithi angirathi kanti mina khona ukudla ngaphakathi lensizwe isilindele isibusiso ngizothini kuyo ngoba mangibusisa ngamanga ushebe uzosibeka isiqalo ngisonto. Ayi ngihlupheke uthemini ngihambe ekseni ngihambe evuka nathi buye kuvuka nathi ngingakhona futhi kuvuka nathi ngithi nginalento lokuthi creme ushembe ukuthi hayi ngoba kunebhizi uzosheshe ukuthi kanti uzovela emshado futhi hhayi kunikele. Ngithi yabuza komunye umne wethu unikela asekuvaliwe ngenxa yokuthi nemshado. Athi umne wethu angithandi athi kudeni right ngilimele ngaphakathi lensizwe ngilindile inethemba ngami ngoba mhlawumbe ngiphathe umnikelo wami uzongifonela angitshela ukuthi athe inkosi kubusise kufanele athi amen. Ayihlubuni phela ayingizibazise nehle sengibheka ke ihawuke lapho ngehla ngenyuka asabhekwa yimi ihawu sengibhaje ngomqondo angithi nqamana ethempelini sathi hayi ngathi kuyanikela ingene kanti sekuzovala phela ayingene kanti izami khululeke ke manje qale ngingene ngiphamnikelwana nami ngigcine senginikela ke insisi zami hayi phinde ke kube izigaba zibeningi ngithi mangiphuma ngaphakathi ethempelini hlalela kancane silenzi usisi stop mase ngiphuma ngithi ngiyalokhuza nje aqhamuka kanene ngapha wethu usumama the ozenjani ayingilandiseke bengidliwa isono kunensizwe emphathisa umnikelo wayo kodwa manje mina angikhonanga ukuthi ngifake embengeni lokhu uhleli lapha esikhwameni sami umnikelo wayo manje ngingawazi ukuthi ngizokwenza njani kunzima nokucela abantu ukuthi ngicela ngiphathele umnikelo ngiphathise mina kumele mina ngiyofaka baleni ukuthi uphathise mina Nazareth unyazi hlezi ngizwa bebabaza sibonile ushembe sibona isigqoko mina emhlanganweni ke lokhu bengaze kusibona isigqoko zami kodwa ushembe kwenzile ngesonto ukuthi azondlula phambi kwami ngoba makuthema khuzini manje hawu ngoqanga usaphansi kanti la kuqe khona kanje ngwaqweni esazizuleni sibasondlula kahle afike yasifike yama la asikhona kubambezelekile lapha sithi isikhathi ngama ngathi mezozula umhlaba ngicela uNkulunkulu inhliziyo yami iyezibheke wena kuphela ngoba mangizobheka izinto zasemhlabeni uzoqibuka shela ngoba ziningi izinto omubi ayisensazi emhlabeni kodwa mangibheke kuwe shembe ngicela ungithande ulobe igama lakhe emathajeni noma ngahlangana nasiphi isimo shembe ungivikele kanti ngisasho okuncane manje unyazi uNkulunkulu noma ukhuleka ungathi mhlawumbe mawuthi angazi ngizothi mina ngithi uNkulunkulu kaShembe akaze ngizwe mina ngisho ngithatha ihlabelo ngeke ngifunda la unyazi asilala lathi asivule ihlabelo la sesabatha sithi la khala umthandazo wesabatha uthi uze kuJehova kanti ubani uJehova ngoba uNkulunkulu ukhona uNkulunkulu esasaphice ngaphandle kaShembe akekho kodwa thina masikhuleka uNkulunkulu kaShembe kunzima ukuthi umuntu umphendule ngiyangibuza ukuthi ngizothi ngibuze ukuthi konje ubani uNkulunkulu kaShembe ngoba mina mangikhuleka ngithi uNkulunkulu ngiyazisa ucela wami angenzele ngesonto sesibuya eManasareta ngoba ngithi uShembe uhlola inhliziyo ma inhliziyo yakho inamathisela kuShembe uzothola amen mase sibele sibuye ngiyifonele lensizwa yosamba ngoba ngisho ukuthi iyikhona kanti ngiyacela eManasareta ungasathandi ukukhonza uShembe ungalushiye sizomkhonza nje amen noma ashiya sibancane sizomkhonza ngiyifonele lensizwa usamba mfowethu uyaphila ngiyaphila amahlasi ngithi ngicela ungisiza mfowethu wena imoto ukuthi sibile emuva sayithola athi newethu sekwenzeke inkinga la umlungu wami usengithathile uthi angisize unkosikazi wami imoto afeze ngithola kodwa ikhona insizwa engizokucela ukuthi ngithumele inamba zakho WhatsApp ngithi nayo kulezo insizwa ezangithumela khona neNazareth eManasareta anobaphatha kahle abantu bakashembe abakashembe laba abekho umuntu nomuntu abakashembe basuse eManasareta basuse
thina sasakhele ibayeni phezulu lo bhuti lo baba lo ngoba ngabe sengiba nakubuka nje ngase ngiphinde ngikhumbule ukuthi eish ngabe ngizokwata isibisi sami ngishiye ngase ngicela kushembe ngicela ungadubuki yihambe le ndlela uthi asisuke ibayeni khona isitolo esilethiwa kwamkhabela uthi asize khona ngeenyawo imoto yena akasitelanga ukuthi sithathe ibhanda lethi ifake emotweni uma kuzekhipha evutheni wayikhipha imoto wahamba ufanele ucebisa imoto ngayithola kodwa manje ngathi kuzohamba la sena athi uMahlasa ngoba ngiphethe umthwalo ongayenzi ngiyicabanga kabili le ngishiye ucebisa ngingamshiyi kumele ngize emsebenzini sobuya ayithi impilo ungamshiyi ucebisa wamshiya ucebisa lokho kuzokulanda kushembe kuzosala kwabo ngifona ngithi ngiyafika ukuthi ibhakhe engane mina ngiphethe ingubo ngiphethe isibhamu ubili ngifike ucebisa manje bathi eyothi ucebisa manje Mahlasa nenze njani ungcono Mahlasa hamba vele ngimana ngeke ngihamba ngithathe ikhoma isibopho sokuqala isibopho sesibili isibopho sesithathu kanje sesibopho sesibili kanje ezama ngakayifaka isikhathi mase ngifake zamile kanje athi ucebisa awusindani Mahlasa ngithi nayi ayikho imbongolo yasipha athi Mahlasa akusiyo kwakho wami lo mthwalo ngathi hayi cebisa ngeke ngishiye uma ngishiya la ngizohamba ngani ngoba kwathi ukuthi qaqo uzohamba ngani naye athathe sahamba sithi singafika kwawayi kuyibanga ukusuka othini la ngicebisa ngiphica khona uya kwawayi uphethe umkhwa ayisuke khona athi cebisa Mahlasa zama ucela kwenye insizwa sithi siyazama ucela enye insizwa mina ngibala ishabantu ngithi ucebisa ngeke hamba ngeveni hamba nje yona mina ngibala ishabantu ngiyaphetha ukuthi angeke sahamba size sifike lezantu kwalokho kwamkhabela masifica la baba wakhulume ngami kodwa ngase ngibuye ngingahlubuki ngiyabo uthi kithi nizobona phambili ukuthi nizonenze njani mina ngizolahla la ngiphelela khona ngempela so baba uthini kanti khona enye ikhumbe khona ayingiyecebisa ngicebisa ngathi khona kuzosiphelela ngicebisa athi kumele sidle ngomkhandla umuzi wasePhilippi ushili la sesisemhlabeni la sekumele siphile umhlaba ke manje athi cebisa Mahlasa ungalazi ngithi cebisa kusentenge umsebenzi mina ngiqala emsebenzini ukuthi angifuni ukuze emsebenzini ngesikhathi abasifuna mase ngingasayi emsebenzini ngizothi athi cebisa Mahlasa ayahamba ucebisa khulumela bathi baba ngathi babanda kusokhulu akhulumela nabo athi phuma nje ngaze njani hlala lapha seniyabona ukuthi bahleli phansi uqhamuke yensizwa le udriver lemoto le esaqhathisa izindlela hayi ithi mina sengihamba kodwa sephuma abantu abawu2 hayi vele ngiqonda ukuthi yaphela uzahamba ufelele athi kuthiwa ngizofika ngishiya abantu esanda nezo ngithi mina uphuma abantu abangaki ukuthi abayi2 ngithi mina cebisa asingene ngithi lo sokhulu ngeke avume singeke cebisa angithi yabona lo baba lona ukuthi Nazareth nje ngitshele nangekuthi kuphela ngeke avume singeke athi hayi Mahlasa ngithi safuna ukukhuluma nala baba safuna ukukhuluma athi insizwa angithi imoto yapha lapha safuna samangena athi cebisa ngathi ngizokushiya ke nezikhwama zakho athi cebisa Mahlasa uyangishiya ngithi ngami ngifuna ukukhuluma nalo baba lo mbona athi akusiyi Nazareth la khona nje Nazareth ngithi kuphethe Nazareth kodwa lo baba buke etiveni athi cebisa ngithi mina hayi kodwa makube cebisa ufuna usanda sami phinde ngibize unyazi ezo fanele ngingena ekusebenziseni cela usithwale sifike eGoli ngesikhathi esokwazi ukuthi ngifike ayina ngaphela singene impahla zethu sambe nalensizwa yingakho ngithi Nazareth unyazi amen mina kube ngisengacela unyazini langangenzela khona ekhaya umama uwabanga nezimo kodwa nje yinye into engangisho leta ngifanele sisi umama esibhedlela ngithi ngingamusa esibhedlela
amafutha awasekho lapha ethi ayakhona ukuthi ninikele amafutha niphusile na mama ngikhuluma nami ngiyafa ngithi faka u14 faka no14 ekhaya faka uNazaretha wahlala kubanje uyaphila mama ithemba lami liba lishebe ngiyaphila ngoba uNkulunkulu wami ngizwahle Nazaretha akusiyo uNkulunkulu wethu owami ngoba mhlawumbe uzothi wena kungani ngithi uNkulunkulu mina owami ngoba yikho into engicela unyazini ingezi sihambe kahle eNazaretha sayasheba shembe yakhazimuka mase ngicela nakulezi insizwa ezingangathi nasentondweni inkosi indaba ezitha inkosi emaqala iyakhala kakhulu ngenhlonipho nami le ngiyangiyibone Thixo lebhasi ngiyangithubeke mina ke ngamhlaba ngani noma sikhuliswe ukuba bangafani nabazali bangafani mina njengoba mbaba nje angazi ngaphambi kunamagama esingathanda ngawo naye mina kimi ubaba uyangitshela ngiyayithanda ngithanda ngizoyenza lokho ngoba bengitshela bese sabonisana ethi antena ngidisa bengitshela kayisizoze wathi apha suka ha ufuna ukubuya kwezekile mangenzekanga ngisho ngashaya ebusuku uzokhayisela ithoshi kanje uzokwenza inhlonipho ngesizwe sengangathi nento bengangathi ayibuyi mase siyeka lento yophuza utshwala nobhema asizameni ukuyeka mana sishibhise ibandla kashe leli bandla shebaza icela umuntu aza cela ngisho yedwa ukuthi azowakha naye leli bandla wezehlela yena Zulu wezowakha leli bandla kodwa manje sesenza ngathi ekugcineni kwakhona thina uthi hayi nangiphuza ngapha ushembe kamngelo ngisho ungangena phansi komhlaba ushembe usuke kubona uphuza ufihle ushembe usuke kubona wenza isona ushembe usuke kubona ngiyacela mina Nazaretha ahloniphe uNyazi uNyazi sithanda ngayo yonke indlela kodwa thina silifuna ngoba mihla namalanga hlezi ukukhuluma thina siphikisana nomthetho wakhe ispeaker singene ethempelini kodwa singena nazo nenkani thina wasifuna ukuthi ushembe uzosenza Kasivunule asivunule sasigqoma ubhema mnyama sagqoka ufuna ukubona ushembe uzosenza kodwa sihamba sempengeni kaShembe futhi siyocela kuShembe ulindele uzohlolana lapho uzocela Ngisesonikele empengeni kaShembe sonikela sinikele empengeni yakithi kanje kodwa uNkulunkulu njalo uyonikela kanje noma sabe ethempelini uhamba ngathi hamba kini elikaShembe ithempeli kodwa uyacela uzothola ahlonipheni uShembe mina uNyazi lasithanda ngayo yonke indlela liyasibekezelela uNyazi yasibekezelela amehlamba ngoba umuntu wasemhlabeni mina uShembe ngabe mkhulu kakhulu ngoba uShembe akashoti ngalutho imali yakhe abantu bakhe imphefumulo yakhe yonke into yakhe uNkulunkulu wazi wacela into abazi esincenga ukuthi ngicela ngithande ngenhliziyo kodwa asimfuthi ayakwenza ukuthi emhlanganweni hayi siyakwenza ayaphathi umhlangano omkhulu ihosami hayi siyaphatha uzobona ngani siyafaya sifake ikapteni vithi uzobona ngani uShembe sasa uzosithetha uShembe akasebenza thina akabamba imphefumulo yami mina njengami njengoba ibamba imphefumulo yami kaningi ngiyibamba imphefumulo yami mina ngiyambotha uNkulunkulu kimi Nazaretha sibuye ebuhleni uNyazi lakhazimula sibe saba nenhlanhla ke kuyenzeka ukuthi sibe semhlanganweni sonke nasethempelini kodwa singabona amehla afana sibe sabona ilanga likhazimula mawuqeda ukuyila ngapha mawuthi ubuyisa amehlo ngapha uthingo lukhona ngapha futhi ngoba kubuleza isisathi mina ithi uyabona nanathi uthingo athi lokhu ngase ngiyiyeka ukuthi hayi ngoba ayibona ngiyiyeka mangithi ngizwa insizwa ngathi awunazi nothingo ngapha ngasho ukuthi ngiyabona nalo uyabona lo akanibona
unyazi uNkulunkulu mana sana. Amen. Alinayo uNkulunkulu lona luNkulunkulu qobo. Kodwa uyazama ushenge ukuyifihla ukuthi hayi mina ngokwenzela thina. Kodwa liphelele. Noma ungacelane, shembe unezingane, unemali nayo, unemizi, ayikho into anganayo. Unemfuyo ayikho into anganayo. Nempilo iphethwe nguye. Asekeni mana sana ethi ushenge. Into enhle kangaka. Azameni uyiqoqa lesabatha sazi ukuthi isabatha awungene esabatheni bakufunda ngisho ethempelini awungeni ungathi wena ngoba nakusemhlanganweni uzongena mina ngizongena ngoba sethempelini kwesiwe emhlanganweni lonke indawo kaShembe makufika kufunda umthandazo awungeni ufuna ulinde uzehlatshelele eqhawe futhi ungahambi ethempelini kaShembe udavuza ngathi uhamba kini kaShembe ethempelini uhloniphe Nkosi busisengishini In the Bankuloo.